u javnu kuću u Njemačku, došao, vozi kamione tamo vamo, pa eto, desilo se da može svratiti. I sad ulazi on u javnu kuću, je ga malo modernija javna kuća, kažu on njemu dobar dan, ili dobro večer, što bi rekli. Kaže, izvinite, šta biste htjeli tu, kao eto, ja bi da nešto što skaj jebem, pa eto, kaže on njemu, naravno, gospodine, imamo tu veliki izbor, vi trebate da objasnite što želite, a mi ćemo to vama potruciti da što bolji način ispunimo. I naravno, on rekao šta hoće tamo vamo, kaže njemu ta žena kao plaća se unaprijed, kao nikakav problem, plati on unaprijed odmah, riješi se. Kaže njemu žena, idite gore u sobu, spremite se, lezite na krevet i doće. Kaže on, može sve, samo nemoj da bude kakav grob. Ja ću gore čekat sve to, nije problem ni plat, nije ništa, samo nemoj da bude nikakav grob. I on gore u sobu i skinuo se, on lego tam vamo, malo gladi ga, gleda. Kad ulazi cura, otvara vrata i okrenuta leđima, zatvara. Kad se ona okrenu, u njega ako, kad je tetak, kad on govori, ništa tetak već platio.